Koliko zna Sergej Lavrov? Evo šta je rekao o promjeni režima u Crnoj Gori. Dobri odnosi između Rusije i Crne Gore bit će obnovljeni, a oni koji privremeno sprovode rusofobnu politiku će otići, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Svi moji prijatelji Crnogorci sa ushićenjem govore o duhovnoj bliskosti i tužno je kad dođe do izdaje, i to ne neko konkretno, nego izdaje naroda koji je uvek bio uz tebe, ali ja sam uveren da osjećanja ovaploćena u stihovima Visockog i koja deli većina Crnogoraca na kraju će prevladati, a oni koji su tu privremeno otići će, rekao je Lavrov tokom online seminara sa studentima MGM i OMO. On je citirao stihove Vladimira Visockog uklesane na spomeniku koji mu je podignut u Podgorici. Ja žalim u životu ovom što nemam korena dva, što drugom domovinom mojom ne zovem Crnu Goru ja. Lavrov optužio Mila za izdaju. Đukanovićev rusofobičan stav je izdajništvo, to je protiv zdravog razuma. Rusofobični stavovi crnogorskih političara, uključujući predsednika Mila Đukanovića, predstavljaju izdajništvo, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je to kazao odgovarajući na pitanje tokom video linka sa studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Kad vas izdaju, ne osoba, već narod koji je stao pored vas, to je tužna stvar, primetio je Lavrov. Međutim, on je uveren da velika većina ljudi u Crnoj Gori ne deli ta osjećanja i da će trenutni lideri izbledeti. Ruski ministar spoljnih poslova žali zbog situacije jer, kako kaže, ima naklonost prema Crnoj Gori. Nažalost, njen trenutni lider Milo Đukanović, koji vlada zemljom skoro 20 godina, zauzeo je jasan rusofobičan stav, što je protiv zdravog razuma i svega što je ranije govorio o odnosima sa Rusijom, primetio je on.